Jedan, dva. Čujemo? Azra za početak. Ajde, super. I za kraj. Dobro. Ipak vam fali, Tanja, postavim vam jednu koja vam fali. Još jedna fali. Moguće da je posuđena. Inače, Kronika sretnih trenutaka je moja knjiga, jer su knjige u knjižnici sve posuđene. Tako da, evo. Morate još malo kupovat. Odmah šaljem kolegici u nabavu, na putak. Htjela bih vas sve lijepo pozdraviti. Knjiga na jutarnjim mjestima, projekt Gradske knjižnice Rijeka. Svojevrsni nastavak knjige na nezgodnim mjestima, ko je pratio zna o čemu se radi. Tad smo bili u jednoj vrlo drugačijoj situaciji gdje nije bilo nove knjižnice, nije bilo ovako lijepih i zgodnih mjesta. Ali zašto dosadno i uobičajeno kad može ovako malo drugačije, tako mi to obično i volimo. Tako da evo, vani ispred knjižnice, to jest pored knjižnice, ljeto kreće, ugodno je vani, kava, nadam se croissani uskoro, tako da evo. Prva gošća knjige na jutarnjim mjestima je Snježana Banović, koja je sa svojom knjigom Kronika sretnih trenutaka nekako pomela scenu, nekako te lude 80-te i nostalgija za 80-tima ne jenjava, tako da nam je ta knjiga onako baš dobro sjela. Hvala vam na tome. Sa Snježanom će danas pričati Đorđe Matić, poznati prozaist, ugledni književnik, prijatelj Snježane, tako da mislim da će ovako biti jedna vrlo ugodna, prijateljska atmosfera, a mi smo tu da onako svjedočimo svemu tome. Hvala još jednom, predajem mikrofon vama. Hvala lijepa, dobro jutro. Mi smo već sada, Snježana, jedan tandem skoro uhodani, kako bi rekao. Sreća. Tako je. Kako ovoj knjizi ima puno bendova i kako smo se mi formirali s tim bendovima, smo sad mi postali ko neki duet, onako, onaj elektronski iz 80-ih, samo na turneje idemo. Veliko je zadovoljstvo biti u Rijeci, to nije nikakav lažni kompliment, nego meni je jako drago da smo u ovako ozbiljnom gradu, u koji zaslužuje ovako ozbiljnu knjigu. Sad, već ranije kad smo negdje predstavljali na nekim mjestima ovu knjigu, osim u Zagrebu, ova knjiga je vrlo zagrebocentrična na neki način, jer kreće naravno od Snježane i od nje se širi, dakle, na ulicama Zagreba prema od našeg Novog Zagreba ka centru, pa onda u čitav jedan ogromni mozaik lica, mjesta, ličnosti, događaja, albuma, kulturnjaka, političara i svega toga, sve do granica nekadašnje zajedničke zemlje, pa i šire. Sad, kad dođe negdje uvijek čovjek ima taj problem da donese taj Zagreb, pa ljudi mogu reći pa šta se to nas tiče zapravo, ne? A ovdje ima smisla to, zato što je Rijeka jedan ozbiljan grad, a u vremenu o kojem Snježana piše 80-ih godina je bila naročito jedan ozbiljan grad. A što više, ona je najavila, Rijeka kao takva i njezina scena, neke tendencije ranije od Zagreba. I to se naravno iznad svega odnosi na muzičku scenu, na rock and roll scenu. I samo prvo poglavlje ili čak neka vrsta predgovora ili kako rekao prologa završava stihovima grupe Paraf, Moj život je novi val. I na razini, kako bi se reklo, imagološkoj, na razini slike, ako je što definiralo to rano vrijeme novoga vala, punka i Zagreba i tako dalje u svom zenitu, u svom najvećem iskoraku i posljednjem možda modernističkom i modernom iskoraku, to je upravo fotografija Zdrave Čabrijana iz grupe Parafa, mislim da je Kalenićeva fotografija na naslovnici Poleta. I ona je u negativu obrnuto napravljena, on je dešnjak, ali ovako ispada ko da je ljevoruk pa svira bas sa tim Bum festivalom iza
s tim slojima. To je, kako bih rekao, to je nulta točka fotografije Novoga vala. Znači nešto što iz Rijeke došlo u Zagreb i nadahnulo razne ljude koji će tu raditi neke ozbiljne stvari. Tako da je konekcija Zagreb-Rijeka tu vrlo bitna. Ta visoka urbanost koja je ovdje uvijek postojala i koja je dugo i što bi se reklo narodski šila Zagreb u tom smislu. Tako da smo mi na dobrom mjestu i meni je zaista zadovoljstvo da smo tu. I sad, sa te zagrebocentričnosti, što bi se reklo, šta mi Snježana donosimo, šta ti donosiš u ovom knjigu, što bi ljudi u Rijeci moglo zainteresirati ovako? Pozdrav svima, najprije, čega se odpetljam od ovog mikrofona. Jesam na tehnika, narodu, je, dobre. Dakle, Rijeka je bila u toj nekoj konotaciji, ona u nekim dijelovima knjige onako diše za vrat. Reklo bi se jer je to bio jedini grad izvan Zagreba gdje smo mi putovali tih godina, naročito tiče se prve polovine 80-ih godina, jer je u Rijeci bilo društvo od kojih su neki danas obećali doći, ali to je u skladu s 80-ih, nisu se probudili. Naprimjer, sad ću ga prozvati, Dalibor Laginja, moj prijatelj i poslije u kazalištu kolega i onda uz njega je bio njegov pokojni brat Zoran, koji je nama svima bio idol u intelektualnom smislu, bio je znani riječki filozof, jedan cool tip koji je nažalost prije nekoliko godina otišao s ovog svijeta. I kako sam ja u tom društvu koje me je iniciralo u društveni život i u rock and roll, bila vezana sa ljudima s Gornjeg grada, dakle s jednim parom o kojem pišem u knjizi, to su Neli i Davor Mindoljević. Oni su imali najbolje prijatelji u Rijeci i dakle mi smo koristili svakoga ko ima auto, ko nas hoće povesti na neki tulum, na neki rođendan i na neki koncert. Ja se koncerta jednog parafa sjećam, ali se najviše sjećam druženja ispred konta, tih kolača od kojih bi danas mi bilo loše, neću to nikad zaboraviti, dakle kont i neki stanovi i kad me već pitaš nešto šta je bilo u Rijeci za nas, izvor je bio naravno moda. U Zagreb još nije bio tako modno osviješten. Ja ću pročitati samo par redaka iz poglavlja o Zvečki, koja je ujedno bila i modna pista. Zvečka je kafić u Masarikovoj ulici, danas je pekara u njoj. To je bilo, zvala se Zvečka zbog toga što je vlasnik bio slastičarsko poduzeće Zvečevo. I to je bilo najpopularnije stajalište nas iz tih krugova. I onda je bila korištena da se tamo pokazuju naravno modne kreacije. Vi bi se jako dobro uklopili u taj okvir. I vaša kreacija današnja je iz tog vremena jako lijepo. Znači, priča se o modi i šta se mora, šta se ne smije i onda se nastavlja na to da moja generacija još neko vrijeme mora pričekati Benetton, da unese boje u zagrebačke izloge u naše živote, prilično sive. No već od ljeta 81. družim se često u Rijeci, u Havišću, na Cresu, u Ljubljani, s nevjerojatno kreativnim, dizajnerskim i ljubavnim parom iz Rijeke, Majom Vodopijom i Gusom Nemarnikom, koji izgledaju kao strip junaci. Osim sebe u kožu i zakovice oblače, između ostalih na riječkoj punk sceni, i popularne parafe. Ako neko zna Maju i Gusa, lijepo ih pozdravite od mene, nisam ih vidjela 100 godina. I ja naručujem od njih kožne odjevne predmete, čuvam ih danas, crnu jaknu tanku kao košulju i smeđi prsluk s umecima od pitona. Naime, iako modno sve osvješteniji, nismo još ni blizu senzibilizirani prema današnjim stavovima o zaštiti životinja. Evo, to je jedan mali uvodni dio, a poslije ćemo preći na politiku. Dakle, to je konekcija s Rijekom, a bez toga
zbog čega bi se ova knjiga ticala riječke publike, uopće publike koja je tu bila iz Rijeke ili ne? Pa mislim da je knjiga govori neki univerzalni pristup u opisu Zagreba i opće tog vremena i našeg odrastanja i promjena koje su se događale iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Samo prvih 5 godina je jedan roller coaster svih mogućih kontakata i naravno da Rijeka tu funkcionirala kao neki izlog prema van, blizina Italije i tako dalje. Međutim, sve su to, ja sam sa svim tim ljudima se nalazila i na koncertima u Zagrebu i Zagreb je u to vrijeme doista bio dom mnogim ljudima koji su studirali iz Rijeke u Zagrebu, koje mi nismo ni znali da su iz Rijeke, pa smo to poslije saznali, tako da je ta jedna zagrebačko-riječki, taj most je funkcionirao na puno više razina i osobnim i intelektualnim i nešto političkim, to i kasnije. Politika se u našim životima nekako zavaljala u drugoj polovini. U prvoj polovini smo mislili da to živi taj fenomen, da živi negdje izvan nas, da mi nemamo dodirnih točaka zato što ne mislimo na partiju kad se probudimo i ne tiče nas se ti obračuni, ti glavešina na vrhu, te promjene koje ta partija ne vidi oko sebe, koje ne akceptira u onom smislu u kojem je to trebala da bi preživjela i tako da jedan od razloga je da nije zbog toga ni preživjela. Oni nisu računali na sve promjene koje se događaju mimo njih. Jasno. U tom smislu, ja sam imao sreću zaista veliku i privilegiju čitati ovu knjigu u rukopisu. To su toliko privlačne teme, toliko ima detalja, toliko ima ličnosti, toliko ima svega što sam spomenuo. Kao da si ti lakše pisala ovu knjigu nego svoje nevjerojatne studije koje si prije toga pisala. Ne samo zbog toga što si direktno u tome sudjelovala. Osim što su te druge knjige debele su i arhivske su i rezultat su dugogodišnjeg rada, kopanja i spuštanja u neke druge svjetove, konkretno u NDH i poratno razdoblje Jugoslavije, to jest Hrvatske i njezine kulture i kulturne politike. Ova knjiga ima od toga samo jedan mali okvirić. Ona ipak mora politički i društveno nekako podsjećati na vrijeme s kojim danas ne postoje nikakve poveznice, apsolutno nikakve. Znači politički, društveno, kulturološki, kulturno i naravno tehnološki naročito, klimatski. Mi smo živjeli u potpuno drugom svijetu koji je doživio po meni i tu negdje pri kraju knjige ja imam tu potrebu da to kažem, jedan rez iza kojeg se događa taj mrak nakon čega knjiga završava. Knjiga dolazi do 90-ih i u tom zadnjem poglavlju ona se više bavi, na primjer, koncertima Lajbaha nego događajima na političkoj sceni koji su se polako sve više povećavale, odnosno vrtile nakon Titove smrti. Taj događaj je prelomio sve u tom društvu i onda više nikad ništa nije bilo isto, tako da jedno poglavlje u knjizi je moralo biti posvećeno i tom događaju, odnosno godinu dana kasnije na koji način smo mi reagirali na sirene koje su nas podsjećale na taj tragični događaj u svih naroda i narodnosti naše bivše države. To si mi dala sad odličan jedan šlagvort. Nisam te do sad to pitao. Ti kažeš krajem dekade i to da više govoriš, ne znam, o koncertu Lajbaha nego o ideologiji tadašnjoj vlasti i društvu. To je zanimljivo. Postoji ta predrasuda, odnosno ta, kako bih rekao, jedna ideološka floskula da je ono bilo vrijeme ideologije, a manje vrijeme kulture.
A zapravo ispada obrnuto, za nije? U vrijeme velike ideologije kultura je bila na prvom mjestu. Danas u vrijeme takozvanog nepostojeće ideologije, a gdje je ta kultura? Na zadnjem. Ako je i opće na nekom mjestu. Ali mislim, to je teško govoriti sada ispred ovakvog zdanja, unutar ovakvog kompleksa kakvog Zagreb nema. Mislim, Zagreb se najviše poseljačio. Drugi gradovi su uhvatili neke šanse. Mi idemo po Hrvatskoj, čak po mjestima u kojim sam bila kod dijete i potpuno su preobraženi. Jel? Ne znam, od Požege i Koprivnice pa do, šta znam, malo što je južnije, tužnije, ali dobro, to je druga stvar. Mislim, sociologija našeg društva je doista doživjela brojne patologije, pa ne možemo reći da je kultura bila važna. Da je kultura bila u centru te promjene, a ne politika, onda bi sigurno ovo bila drugačija zemlja i mi bi bili drugačije društvo, ne bi se tako raslojili. Dakle, danas, znate, vi morate, ja predam na akademiji već niz godina, studenti koji mi dolaze, imam jedno trik pitanje, jedno jedino za njih, pitam ih tko je Fabijan Šovagović? A onda oni me gledaju ovako s tim svojim okicama, ali to već dugo, ne mogu reći, više od 10 godina sigurno. Oni me gledaju i kaže, profesorice, mislite Filip? Ne, mislim na njegovog tatu, najveći glumac 20. stoljeća hrvatski, apsolutno po meni, ja sam sigurna da se to može dokazati, za njega naravno niko ne zna. To je taj rez koji je toliko širok i dubok kao jedan ogromni krater. I mi smo se tu smjestili kao kultura po rubovima toga kratera. I onda ko uhvati, danas je najvažnije ko će biti intendant, jel? Imate i vi takvu situaciju i svagdje, a ne ko će biti u toj piramidi ispod njegove. Intendanti su prije bile ljudi iza, a sad su ispred. Mislim, to je ovako iz moje profesije, ove uže kazališne, i to su te nepravde koje su se zavaljale i koje nema natrag. Vi ne možete danas zaustaviti na cesti random osobu i pitati ko su glumci u kazalištu HNK Zajca. Jer niko neće znati nabrojiti, ne 10, ne 5, nego 3. A prije je to su bila lica, to su bile fizionomije s kojima smo se poistovjećivali. Danas bi se ja trebala poistovjetiti sa, neću govoriti imena, sa nekim ljudima koji jednostavno su toliko moćni i toliko se bave moći, a ne kulturom. I kultura je postala prostor isto tako raspodjele moći. I ko nije spreman na takve utakmice je na margini. Evo to ko ti i ja. Da ne pišemo knjige za kojima nas ne mogu, jer tu nema poziva, tu pišemo knjige pa će neko objaviti, to su ipak privatne ruke koje to objavljuju, uzmu pa objave, ali da ovisimo o nekakvim ministarstvima, uredima za kulturu, nas ne bi bilo nigdje. Kažemo da smo mi ipak za nešto drugačiju kulturnu politiku. Što nas je vjerojatno i ono vrijeme i naučilo tu vrstu alternative i svjesne margine, što bi se reklo. A ti sad govorila o visokoj kulturi, intendanti, kazalište a to me na jedno pitanje sad nagnulo. Gledam, malo sam skenirao publiku ovako, jedan mali švenk sam napravio. Neki dan sam bio u nekakvoj zabavi gdje je bilo jedno kulturno-umjetničko društvo. I jedna od plesačica mladih, tu plešu kola i tako dalje, kad je ona skinula tu veštu svoju i to skupa, neću vjerovat, imala je majicu ravno do dna, album, onaj čuveni Vesovićeva fotografija, dakle, Johnny s onim znojnikom i tako dalje, sve skupa. I ja je pitam, jer ti znaš šta je to? Pa naravno da znam. E sad tu čini mi se kod jedna diskrepancija nastala. Ti kažeš da tvoji studenti, ti puno se s mladim ljudima susrećeš i družiš preko akademije i tako dalje. Za visoku kulturu, to mi je jasno da ne znaju. A kako ti se čini ova fascinacija s druge strane da pop kulturu i ovo bendovi koji su 40 godina unazad, znači recimo koliko to, ako oni imaju 20, ne mogu ni izračunati koliko su minus prije njihovog rođenja bili. Sad mi dolazi generacija 2005. Rođena 2005. Evo, to su, nije to samo, čini mi se, pitanje pop kulture. Nešto jest u tim ranim 80-ima u rock'n'rollu i u toj takozvanoj marginalnoj kulturi da je preživjelo svih te 40 godina. Za razliku od
ove imena visoke kulture. Šta misliš, kako tumačiš to? Mislim da to postoji iz tog nevjerojatnog, univerzalnog momenta. Ta glazba 80-ih ima svoje vrijednosti koje jednostavno sve ovo što se događalo nije moglo uništiti. Te univerzalne vrijednosti su ostale, to je ipak bila poezija. Mislim, danas se recimo moji studenti, oni su mene naučili da postoji cijeli jedan pokret koji se ne zove rap kod nas, nego se zove trap. I to je takva masovnost, ja sam išla čitati te stihove, to uopće nije loše, to su tisuće idu za tim bendovima koji se zovu recimo Šira rodbina. Onda se autori zovu Lokrum, Mijač, išla sam to gledat, sve ti mladi ljudi, Baks, to su zvijezde od 19-20 godina koji stvaraju potpuno neku svoju priču i svaka njihova stvar, na YouTube-u ih ima milionske, imaju slušatelje, milionske, 4-5 milijuna se okrene neki spot, imaju spotove i te koncertne nastupe uglavnom u tvornici i u većim dvoranama. Dakle, i oni isto tako su nekako opterećeni sobom i svojim vezama unutar društva koje uopće ne razumiju i ne trude ga se razumjeti, ali uopće. Za razliku od rock and rolla, odnosno novoga vala. Novi val je nakon 40 godina življi nego ikada u tim izdanjima, opet se slušaju ploče, opet je to, dakle, emisije mislim, ja da stavljam svaki put kad me neko zove da nešto kažem o tome 1 euro sa strane, ja bi imala stan u Rijeci, mislim da sam stavljala. To je toliki interes prema svima nama koji smo tu šetali, bili dakle nismo bili aktivni kao umjetnici i nismo bili aktivni na toj sceni zato što žene nisu imale bendove. Znači kad bi imali, recimo imamo Kseniju Vrandečićku koja je iz Rijeke, imamo Pavicu iz Parafa, one su bile rijetke face. Novi val je bio mačistički pokret. Mačistički, često poetičan, često sa tom jakom ljubavnom notom, ali i često sa tim potrebom, s tom potrebom da se to kaže ja sam gazda u ovoj kući, a ti si moj lijep i ovakav objekt. Dakle, mi smo živjele kao, i tu je jedna linija u toj knjizi malo morala biti pozabavljena sa rađanjem feminizma, koji je tek počeo na toj društvenoj liniji, na toj liniji akademskoj, dakle prve autorice feminističke, prvi časopisi, dakle prve te, još su uvijek sve, gotovo sve u formi i objavljuju od Slavenke Drakulić do Đurđe Knežević i tak dalje. Dakle, one su bile, to je bilo sve na početku. Mi smo živjeli, kako god bila novovelna scena uzbudljiva i strašno je odredila neke naše glave i naše daljnje i obrazovanje i djelovanje, ona je bila jako, jako mačistička. Jednim dijelom? Da. Da. Oni su bili slatki svi ti dečki, i Bregović, i Štulić, i Stublić, i šta ja znam. Jer moglo bi se zapravo i oponirati dijelom tome. Recimo, prvi put da dolazi drugačija vrsta seksualnosti, recimo, retko te viđam sa devojkama kod idola. Znači, ovo što bi se danas zvalo LGBTQ. To je bila najava, najava malo autanja. Pritom, prvi, čini mi se, rock and roll muzičari koji su gotovo na momente aseksualni bili u pojavi. Ovo Šaper i tako dalje, pa čak i Jajo na neki način, on ima to isto, neki mladići tu pjesmu, isto malo sa tim geji. Eto tebi tema za tekst. Naravno. Hoću reći, tako polifono je bilo je heterogeno, nije bilo samo bilo je, možda da. Vjerojatno što bliže Štuliću, to je bilo mačistički, a što više prema Dubravi, to manje. Novi Zagreb, seksistički, a prema Dubravi manje. To ti je Goran Gajić, oni su svi oficirski
obiteljski sinovi bili. Tako, tu je JNA imala svoje stanove i oni svi potiču iz tih vojnih obiteljskih krugova. I to nisu mogli odmah postati feministi. Točno. Tak jasno. Točno. Trebalo im je... Pogotovo mi se čini da je... Evo i sad se bore sa mnom, još uvijek nemam prolaz za neke, jel? Pa to. Recimo, van pjevačica, prva instrumentalistica kod nas se pojavila nova, to je bila Marina Vulić koja svirala bas u Električnom orgazmu, na primjer, ne? Oni su bili, recimo, potpuno nemačistički pojav, sa tom šminkom i tako, Šarlo Akrobata i tako, njih trojica, nisu imali tu naglašenu tako. Znači, za svaki onaj plus može se reći neki minus i obrnuto, što bi se reklo. E sad, kako je, već negdje, ja mislim, bitna je ta 2000-ta na neki način, jer ja sam negdje detektirao da prvi put slobodno sa tim 80-ima tamo negdje počinje pričati, oko smjene vlasti, budimo pošteni, ne? Ali kako je trebalo tako dugo da se pojavi jedna knjiga, 23 godine o tome. Bili su neki zbornici i tako, bio čak jedan zbornik Filozofija i Novi val, Zagrebačka filozofija, nečitljiva knjiga potpuno, ali nekoga ko je bio tu blizu, ne potpuno protagonista, ali neko ko je dobro promatrao o čemu se radi. To je gotovo četvrt stoljeća od nekog oslobođenja misli pa do prve knjige. O čemu se radi? Pa ne znam, valjda treba uvijek neka distanca da se, kao što je za grčku tragediju trebalo 100 godina da prva tragedija bude ispisana, tako je za ovo je, bilo je nekih, ima jedan doktorat o poletu, u kojem ja imam cijelo poglavlje, taj polet nas je jako stvorio tu u Rijeci. Mislim, mi smo opće taj, danas nezamislivo, taj cijeli studentski pokret, dakle, ne samo novinarski, nego kazališni. Studentski teatar je zapravo održao naš teatar svježim. On je bio jedini nalinkan na svijet. I onda do pojave Eurokaza. Dakle, to bila studentska populacija je imala cijeli niz, samo pogledajte studentski centar, na šta danas liči, i onda vam je jasno. Dakle, studentski centar sa tim paviljonima bivšim iz nekog drugog vremena u kojoj su se naselile kulturne ustanove. Dakle, teatar ITD, klub studenata, stranih studenata, galerija, koncerti, prvi put Pankrti su imali svoj koncert prvi u Zagrebu, upravo tamo, na primjer. I tako da je taj novi val bio u svemu, ne samo u glazbi. I ja sam tako mislila o tome da bih ipak tu knjigu trebalo iz vlastitog ugla ispričati cijeli Zagreb i cijelu Hrvatsku. To je po meni više biografija Zagreba nego moja autobiografija, zato što ja nastojim biti tu kao sa ovako još uvijek mala i puna čuđenja, svijet oko sebe, i to upijanje mi je bilo važno, pa onda neki kažu, joj, to ko da je pisala neka djevojčica, koja je odlučila studirati povijest. Još ćemo doći na to. To sam pročitala negdje, to je ovako zanimljivo. Svako čita knjigu na svoj način, iz svog iskustva današnjeg. Naravno da je teško se prebaciti u neki, ja sam iz Novog Zagreba, ja sam u to vrijeme živjela u Novom Zagrebu, koji je bio grad koji se tek stvarao i koji nije imao ništa. I morali ste taj most proći svaki dan ako želite negdje ići u školu, u neke aktivnosti ili naprosto u kafić, ili u klub ili u restoran. Toga ničega nije u cijelom onom Novom Zagrebu bilo, koji je bio puno manji nego danas, ali i ti si isto iz Novog Zagreba. Ali imao garaže. Imao je garaže, koje su nekad bitnije od Centra za kulturu, što bi se rekao. Da. Sad, govorili smo o temi u knjizi, govorili smo o razdoblju, o ljudima, o događajima. Međutim, kako ova knjiga se pojavila, najkraće da vam kažem, ova knjiga ne samo da je uspješna, ova knjiga kako se pojavila, ona je zaista fenomen svoje vrste postala. Ja sam to primijetio prvo u onoj nevjerojatnoj prvoj promociji, prvom predstavljanju koje je bilo u Hrvatskom novinarskom domu. To je bilo
kao koncerti onoga doba, to je bilo zaista skoro pa su na vrata rušila tamo. Mislim si, aha, pa nije to baš tako bez interesa sve to zajedno. Onda, kako je krenula ta recepcija nevjerojatna, zaista se pričalo o tome i pisalo i po novinama i po medijima i bilo po televiziji, a boga mi, što bi se reklo, i po kuloarima. I u jednom trenutku učinilo mi se kao da je onaj reflektor, što bi se reklo, sa knjige krenuo na autoricu. Pa su se pojavili i neki suprotni glasovi. Budući si ti jedna iskusna, možda danas, kako bih rekao, najiskusnija polemičarka naše kulturne scene, kako si to doživjela? Si ti očekivala ove... Meni na momente bilo vrlo neugodno čitati neke od tih stvari, pa sam tako bacio, čak do nekih protagonista. I to, jesi očekivala to ili nisi i kako se nosiš s time? Pa ja sam nekako odmah si rekla, evo, knjiga je vani, nek ima svoj život, nek svi misle o njoj i pišu i govore šta hoće. Ali 3 mjeseca je vladala, to si dobro primijetio, idila. Sve je bilo fantastično, knjiga je fantastična, to je sve genijalno i nakon 3 mjeseca, po meni, ja nisam u nikakvim tim književnim grupama, mene nikad nije teatrologija prihvatila, iako se s njom bavim 20 godina. Nikad me književnost nije prihvatila, ja sam uvijek nešto između i nikome ne pripadam jer kažu svi, nemoj ti kod nas, odi ti negdje drugdje. Tako da ova književni establishment, oni su jednostavno u jednom trenutku rekli, pa sad je stvarno dosta, toliko te prodaje i toliko će ona zaraditi novaca, a vidi nas, ajmo mi sada reći šta tu ne valja. I onda su se počeli javljati glasovi svakojaki i to je meni bilo zanimljivo čitati ti glasovi, ali ništa nisu utjecali na tu prodaju, čak dapače. Ja mislim da je to još povećalo interes i svaka kritika je super. Glavno da se govori, makar i loše i to mi je opće, toliko je bilo tih tekstova, ja imam stvarno brdo, sve to čuvam i sve sam to izrezala za neka buduća, za mog unuka da čita, ali da, bio je baš je bio vidljivo, odjedanput si rekli, ma ko si ti da uopće uzimaš? Ja rekao, pa gledaj, to sam ja, vi niste prije, pa što niste vi uzeli, pred vama je tema, pa mogao je pisati svako o svemu. Tako da nisam htjela ulaziti u polemiziranje oko vlastite knjige. Da je to bila nečija druga knjiga, ja bi sigurno napisala neki tekst, ali o svojoj sad da se nešto branim, da je to ovako i onako. Pa to se kaže, izvolite, knjigom na knjigu. Knjigom na knjigu, da, tako je. To se tako kaže. Upravo to. Ili makar što bi se reklo tekstom na knjigu. A ta kritička recepcija ozbiljna, ona je, tako je malo ima danas. Ja se razmišljam kad bi se slična knjiga, nemoguće to zamisliti, prije 30, čak i prije 20 godina pojavila. Ja mislim da je bilo puno više tekstova i afirmativnih i polemičkih. Tako, ona je neka vrsta i ogledala za čitav jedan nestanak kulturnih struktura i profesije i tako dalje. Ovdje smo imali Novi list, recimo, kakvu je ulogu odigrao u ova najcrnija vremena i tako dalje, da se nešto moglo. I to nekako tvoja knjiga isto pokazuje. Da čitatelji u masama, ali ozbiljna kritička recepcija, je li tako? Osim tvoje kritike i kritike Miljenka Jergovića, to je jedino, bilo još tekstova, Jaroslav Pecnik u Novom listu na 2 stranice, on je napisao, on je toliko bio impresioniran knjigom i napisao je pregled, o čemu ona govori, na 2 stranice. Ja sam bila tako počašćena s tim, on je jedan divan autor koji poštujem i tako da je tu, a ovo ostalo je sve bilo ono u stilu medijske slike, lifestyle, ne? Stavila su lifestyle. I to je sad došlo do te rubrike kulture više nema, odnosno one su rezervirane za pojedince koji drže još uvijek te rubrike i pišu o svojim prijateljima. Dakle, to je sve jedan krug ljudi koji komunicira, pa ide zajedno na festivale, zajedno jedni drugima ispisuju te laude, daju si nagrade, to je sve, idete, cijeli taj krug je u našoj recentnoj književnosti zatvoren. Točno se vidi po polufinalistima ove nagrade, koji je to trend, čim je neko, odmah vidite po žiriju kako će, recimo, jedna velika nagrada koja se dodjeljuje privatni medij, izostavi, na primjer, grandiozni roman Slobodana Šnajdera iz finala
iz finale Anđeo uništenja. Mislim, najbolja knjiga prošle godine. Ja uvijek velim svom prijatelju Šacu, govorimo o istim stvarima i ja sam onako mali šegrt u tome kad pročitaš tu povijest Zagreba, onda čovjek kaže, pa stvarno ne znam ko nakon njega više uopće može pisati o tome i na koji način. Jer ta knjiga je potpuno, moja je još super se zadržala do tih margina kritičarskih, njegova je potpuno gurnuta jer on isto ne pripada. To je poznata stvar, da Slobodan Schneider nikad ne pripada, pa evo, ni sada sa ta 2 romana je doista napravio i doba, moram ga sad malo, jer je ovo, kako bi on rekao, moja rijeka. Ja, tako da. Upravo tako. Da. U tom pogledu, naravno da se govorilo o jednoj ličnosti tu jako puno, u kojoj se pojavljuje u tvojoj knjizi, ili makar liku, što bi se reklo, to nije jedno te isto, ne? To ne mora nužno korespondirati sa tako. Međutim, ono što me jako iznenadilo, sad je ravno 20 godina, to nije ličnost, zanimljivo, jedna čudna ličnost, koja je i nije iz kulture, neko koji je političar, a zapravo kako s vremenom sve više vidimo koliko je ta ličnost bila blizu kulture. 20 godina kako umro Stipe Šuvar ovih dana. Ti radiš jednu gotovo heretičku stvar ovdje u poglavlju o njemu. Namjerno. Da, i puno ljudi mi se javilo, recimo ja sam u Istri, živim i tako, koji su rekli da dobro, ovo Johnny, to znamo, ali poglavlje o Šuvaru, gdje je to heretičko? Zašto je to toliko problematično za čovjeka koji je ostavio našem gradu zaista neke, evo tu smo, ovako izgleda kad se kultura pravi materijalno, ne? A on je trebao biti zaboravljen do danas. To su te naše političke elite s tim računale, zato što je on bio jedini od političara koji je zadesio raspad Jugoslavije, koji je ostao na svojoj istoj liniji do kraja svog prekratkog života. A toliko ga je pogodilo sve to i toliko je imao nesreća da je prerano otišao i on je jednostavno nije vjerovao u tu nacionalističku bilo kakvu politiku i stranačku i ovakvu i onakvu i on je ostao dosljedan do kraja i onda se njega imalo zacementirati u toj lošoj povijesti kao čovjeka koji je stvorio lošu reformu, koji je bio rigidan, koji je izmislio bijelu knjigu, što je, mislim, ok, to sve ja nekako taj kontekst i objašnjavam. Ja sam imala sreću da sam njega poznavala sasvim ovako kao neki privjesak u par situacija, iako nikad nisam bila u partiji i nismo o tome razgovarali, jer smo imali toliko tema o kojima smo razgovarali, a sve je počelo dosta bezazleno kad je on imao knjigu iz knjižnice koju nije vraćao i ja sam došla kod njega i jako sam bila ljuta, imala sam 20 i nešto i on je bio toliko uplašen i rekla je njegova sekretarica u kockici, joj hvala Bogu da se neko ne boji Stipe ko ulazi kroz ova vrata. Njega svi se tresu, toliko je on strašan, jer su ga Stipe strašni. I ja sam morala nekako, imala sam tu sreću da imam u džepu to svoje iskustvo s njim i rekla sam da ću preko toga ponovno dovući na scenu jednog tako velikog čovjeka s kojim se naravno ne moramo slagati, naročito danas nakon toliko godina kad se toga sve mijenja, ali moramo mu reći hvala na puno toga. On je za hrvatsku kulturu kao ministar hrvatski u toj groznoj situaciji u kojoj je bio, u tim tijelima u kojima je bio, uspio napraviti, nakon njega se više ništa nije sagradilo u Zagrebu. Dakle, on je naprosto taj zadnji krug zaključio i ništa se ne zove po njemu, pa sam rekla da barem mora biti jedno poglavlje u mojoj knjizi po njemu. Mislim, u normalnom svijetu bi se ona knjižnica zagrebačka, nacionalna, trebala zvati Nacionalna knjižnica Stipe Šuvar. Mislim, čovjek ju je izgradio. Mislim, bio pokretač, stavio prvi kamen, ima slika i tako. Ti osjećaš vrlo dobro društvene trendove, kao neko ko je stvarno verziran u tome, ti promišljaš i društvo i tako dalje. Hoćemo li mi dozreti ikad za takvu gestu jednu?
Ne, nikad nećemo, Misliš? ne može. Tu si ti trajno pesimistična, što bi Ja se sam rekao. trajno Ili realistična. Realistična. To što je HDZ napravio zadnjih 30 godina da bi zatro sve što je originalno, drugačije, mislim 21. stoljeće koje se bazira na retrogradnim pokretima, na odnosima, na kulturnoj proizvodnji koja se tiče samo novca i financiranja svojih, i tako sad bi ja mogla do jutro analizirati kulturnu politiku HDZ-a i ministrice, to bolje da ne, jer ćemo ući u negativno, nećemo imati osmijehe na licima, nego ćemo početi plakati. Da. A to je dobar jedan ovako most prema tome. Koliko god ti govoriš, evo sad u odnosu na ovo crnilo koje si sad spomenula, koliko god govoriš o negativnim aspektima i onoga društva i onoga doba i tako dalje kojih je bilo, ovdje nema, kad u samom vremenu pišeš, nema pesimizma, nema ružnoće, kako bih rekao. Ta ružnoća je stalno u knjizi pro futuro. Ti često pišeš, ali za nekoliko godina ovo će završiti. Ti bendovi koji su poslali za nekoliko godina to mjesto će se pretvoriti ne znam šta, u štalu, nemam pojma. Ta knjižnica, uvijek je ta granica prema toj posljednjoj dekadi 20. vijeka. Da, i onog trenutka kad smo pustili da historijsko mjesto zvano Blato, u kojem je Tin Ujević sjedio, i Ružica Orešković, i Sever, i svi ti pjesnici naši alternativni, manje alternativni, da postane špageterija, mislim u tom trenutku smo mi odustali od toga nasljeđa. A kultura se ne može graditi od danas na sutra, ona mora biti naslonjena na ono što je bilo, ona ima temelje u nekakvom 19. stoljeću i ona se razvijala, ova i nacionalna i anacionalna, one su se paralelno razvijale, da bi ona postala nešto, pa ne može odjedanput 90. postati nešto sasvim drugo i da ovoga svega nije nikad bilo. Ta sklonost prekida sa svim dobrim tradicijama, zato je tu taj naslov. Kronika sretnih trenutaka, ovo sretnih se može čitati malo ironično, u nekim trenucima čak i cinično. I zato je, a moralo je biti u naslovu pozitivno, jer je to ipak mladost, jer su to formativne godine, jer su to planovi i perspektive. Dakle, sve to što je danas jako teško mladim ljudima odrastati s tom perspektivom. Šta je perspektiva danas? Pa, profesorice, ići ću vani. To je perspektiva. Pa dobro je rekao, što ne ostaneš malo tu pa da probamo nešto spelati, ne? Ajmo neke joj, profesorice, tu nema novca. Pa dobro, nema novca, nije ovdje, tu nije bilo novca. Pa veli vi, to mi je rekao jedan student, bubnuo je, ali super inteligentan, rekao mi je, vi niste imali novca, ali ste imali slobodu. Ja vem, pa to je jedno drugo, to je to. To je to. On nije ni čitao knjigu, veli, on je točno skužio po ovim nekim intervjuima, po tim, veli, skužio sam ja, veli, vi niste imali novca, ali ste imali slobodu, a mi nemamo dovoljno novca, a nemamo nimalo slobodu. To bi trebalo izvući negdje u nekom budućem tekstu, ili ko neku marginaliju i to. U tom smislu skače malo, ali ima poveznica, kad spominjamo riječ margina, marginalije i tako da smo govorili o tim temeljnim ličnostima, velikim, ne, od političara koji nam je ostavio razne stvari u baštinu, od glavnih glazbenika, dakle, Johnny Štulić je tako, koji sad dobio svoj spomenik neke vrste za života, vrlo zanimljivo, ne? Ali ono na čemu sam ti ja zaista zahvalan u ovoj knjizi, a počeo sam od Rijeke, kakve veze imamo mi s Rijekom, recimo, gdje bi Rijeka, a i svaki drugi grad ovdje mogao nešto naučiti ovdje. Pored ovih velikih, kanonskih, temeljnih, legendarnih ličnosti koji su već ušli u knjige i tako dalje, ovdje je čitava jedna serija marginalaca. Jer kad recimo čitam neke memoare, ponekad nam se kaže, pa je bilo tu raznog svijeta, tu su bile neke propalice, pa tu bilo neki džanki, pa je bio neki poluknjiže, pa ne, a ti njih imenuješ, makar nadimkom i tako da je. To je čitava jedna galerija marginala. Sad imam neke prijatelje, pjesnike, pisca ovdje u Rijeci, pa spominju tu vašeg jednog, vi ćete to znati, on je tu po ulici, bio je pa pisao neke stihove, pa čak se nešto uglazbilo i tako dalje, on je vjerojatno umro i to, pa sam rekao, pa napravite neku knjigu o svemu tome i tako. I siguran sam da svaki veliki grad ili veći grad ima tu jednu
galeriju likova koji su uvijek bili uz ove poznatije. Tu si ti veliku stvar napravila. Uzmi pročitaj ti ovoga profesora, to je super. Čekaj, ajde mi ti to nađe dok ja ću ti naći. Ajde ti, pročitaj ti odlično, on odlično čita, super. Nas dvoje više ne angažiramo opće glumce, mi smo duo Hani. Baš tako. Duo Hani radi sve. Duo Hani i književni Eurythmics. To je u Zagrljeni maštom, Blato Basaričekova, to ti je da 120... Inače ima jedna lijepa fotografija, Nova godina 82. snimila moja pokojna prijateljica iz Rijeke, Mirjam Karlić. Nova godina u Basaričekovoj kod mojih prijatelja Mindoljevića, nas 10-ak Riječana i Zagrebčana slavi veselo i bezbrižno novu 82. Naći ćete tu fotografiju na 182. stranici, a sad ćemo se baciti u blato. To blato za koje prolazim, neki dan me neko zvao na ručak, tamo nisam rekao Vjera mi brani, fala, ne bi. Rađe ću bit gladna. Sad dobila nekako talijansko ime. Rizerija, majke. Nije čak nije talijansko. To su te tradicije kojih nema. Ne riječ, takozvana. U međuvremenu, ako neko ima neko pitanje, spremite ga ili postavite ga ili kako god. Evo, odmah točno ti je početak stranice, početak rečenice. Dobro. Ne, on ti je samo... Dovde? Rukoljub gospođu mami, ajde. Ajde ovdje. Vidjet ćemo dokle nosi. Dakle, pardon, u blatu smo, jel' tako? Sad, tu razni su ljudi, neki imaju para, neki nemaju, uglavnom nemaju i tako, razni se vuku ovdje, od najuspješnijih do potpunih marginalaca. I sad kaže Snježana ovako, a kad god bi se okrenula runda za sve, našao bi se tu kao slučajno i vječni redoviti prolaznik, gost o kojem ne znamo puno. Zovemo ga profesor, jer osim što navodno predaje zemljopis na nekoj srednjoj zanatskoj školi, usred blata redovno drži političko-orijentacijsko-motivacijska predavanja. Ispije usput 2-3 mala i popuši pljugu na tuđi račun pa ode, a da nikada ne vrati rundu. Nismo mogli vjerovati kad smo u kasno proljeće 1990. vidjeli u onoj otužnoj baraci među osnivačima HDZ-a. Ostali s liste osnivača teško da su ikad kročili u blato, jer da jesu ne bi osnivali HDZ, tak jasno. Reče nedavno netko od preživjelih vjernih stajača iz blata. Dakle, ohrabren poklanjem pićencem i pažnjom auditorija, profesor bi naglašeno, uvlačeći dim tuđe cigarete, krenuo predavati, u stvari propovijedati. Verziran i u statistici koja je u zagonetna klimatska obilježja pustinje Gobi bila njegova uža grana interesa. Milicija trenira strogoću, drugarice i drugovi dragi. Po Saveznom zavodu za statistiku u Jugoslaviji su prošle godine 404 milicajca bili žrtve napada. Ubijena su 3, 73 teže ranjena, 328 lakše. S druge strane, oni su 136 puta upotrijebili vatreno oružje, gumenu palicu ili fizičku snagu, naglasi teatralno. Za obračun s građanima ubili su 2, 37 njih teže ranili, 97 lakše. U 14 su slučajeva prekršili svoje ovlasti. Milicija trenira strogoću, pogledajte vi te podatke, blatni moji drugovi i drugarice, daj pripalim još jednu. Zbor za šankom, citatom, samo nemoj po glavi, druže plavi. Pa onda, izbila teška ekonomska situacija u zemlji, a vi se zajebavate. Skoro ko ovi u Beogradu uveli su mjere pod poetskim imenom ekonomska stabilizacija, a iza njih se zapravo kriju same restrikcije i nestašice. Bravo, bravo. Neće nam djeca još malo znati što je čokolada, a šta banana, ali znaju što je par nepar vožnja, da se struja gasi baš svaki dan, da moramo ekonomizirati s bonovima za benzin i satima čekati red pred pumpom s kanisterima za tih par kapi. Nema praška, nema kave, sreća da ne idem u Trste naš, je kurac moj, pa ne moram plaćati još i jebeni depozit. A kaj je cilj? E pa drugarice i drugovi blatobrani, cilj je da društveni proizvod, kaj je to, sam vam objasnio prekjučer. Poraste tek skromnih 1%, 1% molit ću lijepo, za to će se morati kaj?
Nemate pojma, a? Moji bivši odlikaši. Pa smanjiti plaće u prosjeku 7,5%. Sreća da rijetki od vas uopće znaju kada je to plaća. A sve to da bi ti pijani i dekrepiti partijski milijarderi bili u mogućnosti vratiti prvih 5 od 20 milijardi dolara duga koje imaju prispjeti 83. godine. Pederi, sami pederi, kaže vam. Servus, do sutra, mama me već čeka s ručkom, misa je gotova. Daj mi sreća još jednu putnu cugicu i pljugicu i Bogu bi s vama dosadilo. Bog je na našoj strani, profesore. Da, neki dan sam na ovom istom mjestu čul da je Bog u stvari glavom i bradom Eric Clapton. Dajte se odlučite. Bog nima telefona. Dragi profesore, slušajte Lači i Franc, sve budete tam saznali, rukoljub gospođi mami. Dosta podsjećam na nešto današnjicu u nekim stvarima. S ovim dugovima i kreditima i tako dalje. Nikako napred. Eto, ima neko pitanje. To je uvijek ovako, ljudi se boje. Ne grize Snježana, metaforički samo. Dajte. Jel vas čujemo i bez toga, možete... Ovako? Dajte da vas čujemo. Ma jako mi je bilo simpatično ovo s ovih 20 milijardi dolara koje ste spomenuli. Ja se sjećam, eto imam koju godinicu, to je bio frapantan, užasni podatak koji nam bio plasiran kao nešto užasno i Jugoslavija se zapravo tada počela raspadati, a dokaz njene ekonomske neuspješnosti je bilo tih famoznih 20 milijardi dolara duga. Ne? Kad smo se razdijelili na onih 6 republika, na Hrvatskoj je otpalo 4,5 milijarde, tu negdje, plus minus. Mi smo danas dužni koliko? 50 milijardi dolara. Pa onda usporedite šta je opstanak, šta nije opstanak, da li ovo postoji, ne postoji, da li se raspadamo, da li, što je ono, što je ovo danas. Podaci su komentar sami za sebe. Tako je. Evo ga profesor broj 2 za sljedeću knjigu. To ćemo u nastavak. Nema nastavka. Snježana, si ti htjela nešto još za zaključak ili ovako? Prije nego što te ja pitam. Evo, baš mi je divno bilo u Rijeci na kavi. Super. Apsolutno, malo je rano za književne, bar za nas pisce. Ovo je nama kao 5 ujutro, a vi ste puni elana. Vidi se po auditorijum. Što bi se reklo, tu ingamba ste. Svaka čast rijetkim muškima, dečkima, ali ovako većinski, žensko, to je tajna, valjda, vitalnosti Rijeke. Tako. Da te pitam samo... Ali dečki, svaka čast, hvala na dolasku, moram im specijalno zahvaliti jer obično... Tako. Da. Promoviramo knjigu. Jel bi ti ikad pisala jedan dodatak tu? Pošto znam šta sad sljedeće radiš, pa i to nam malo reci. To bi moglo biti broj 2. Da, sljedeće mi izlazi na proljeće drugo izdanje knjige koju svi traže. Strašno se traži u, kako se to ružno kaže, u cijelom regionu. Joj, užas, da, ja kao pokojna Borka Pavičević, evo neki dan je bila, ja odbijam govoriti ex-ju, post-ju, ja za razliku od nekih ovih novohrvatskih znanstvenika uvijek govorim Jugoslavija. Ako što ne govorim bivša Austro-Ugarska, tako ne govorim ni bivša Jugoslavija. Eto je tamo u povijesti, kakva je bila, takva je. Ova isto ne zovemo već dugo navodna NDH, tako da pisala sam o svima njima, jako me zanimaju ti golemi sustavi u odnosu na kulturu. A šta pišem? Pa pišem, pa ne znam da je to roman ili kronika sa ključem o mojoj Akademiji dramske umjetnosti sa strane zlostavljana, ali u povijesnom smislu. Napisat ću knjigu o Akademiji, kako je nastala i zašto je nastala kao takva mačistička ustanova i zašto se nikada nije promijenila. Evo, to je malo će biti u duhu profesora, svi će biti pod šifrom da me ne napadnu u mraku, još mi se živi. Vječno angažirana Snježana. Ili kako te tu jedan zvao, Mladi Marks. Mladi Marks me zvao. Ovaj što dobio spomenik za života neki dan. Pa neka, kako se čini taj... Odličan, meni je baš na njega, tako gori sav vatra. Crveno onako, da. Mislim da Lajner je jedan jako zanimljiv kipar. A s druge strane, ako neko zna Johnnyja, on ga zna, ja mislim, najbolje.
A ja sam samo htjela reći jedno apropo tog lika, kao si rekao, pa te nisam prekinula, jer ima nešto što je Đorđe prvi čitao sva poglavlja, ovako jedno za drugim je dobivao noću i onda bi on to kad bi se probudio, onda bi on to meni vratio i tako mi je pomogao da u nekim stvarima, neke sam stvari zaboravila ili tako je bila sam sigurna da ću izdati knjigu bez grešaka, ako on prođe, jer on je enciklopedija, ne samo roka i te kulture, nego tog doba i šire. I on je rekao jedno, on je bio razočaran, čekaj malo, pa Johnny nema poglavlja. Pa ja velim, pa da, ali njega ima u više poglavlja. Jer on pokreće nekako radnju, to naše bivanje zajedno i sad je ispalo iz tih holandskih dopisivanja da uopće toga svega nije bilo, jel? I zato je on sam sebe pretvorio u lik, jel? Ja sam se nastojala staviti u knjigu najbolje od njega, što nije bilo teško, bilo je toga dosta dobrog, ali toga više nije. Jel? Tako da, ja mislim da je njegova ljutnja na mene i tim dijelom još jača jer on nema svoje poglavlje, a Bregović ima. Točno. I tu je, mislim, vječna ta ljubomora proradila i mislim da sam zato dobila po Piksi. Hvala vam puno. Hvala Đorđe. Hvala Tanja na pozivu. Ja bih samo htjela pitati nešto. Tehnika ili radi ovo? Radi, da je Rijeka da se razvija u nekom smjeru ili mislite da je Rijeka tako zagađena svim onim što se dešava Pa mislim Rijeka odoljeva skupa sa svom tom istokom parserijom koju ima. Mislim, neću sad govoriti protiv političke vlasti, ali Rijeka je fenomen i ona je svoja i već samim tim što nikad nije pustila HDZ ni blizu, je Rijeka napravila za sebe u higijenskom smislu puno. Ali u društvenom smislu raslojena je kao i svi gradovi europski i svi, mislim, ona ima svoj issue na kojima radi manje, neke na kojima radi više i to je vrlo dobro. Ona bi, mislim, trebala iskoristiti još više svoje potencijale. Ona je jedna kulturna prijestolnica. Da li to zbog ljudi ili... Pa vjerojatno, pa ljudi su sve. Ili politike? Ma zbog politike nije niš. Ma joj, nemojte me, samo odmah će me glava za politiku. SDP-a. A dobro, ali nije samo to nešto ima u EU. Ja, nešto ima što smo u EU. Pa vidite, moramo ipak biti zahvalni malo ovima na vlasti. Pokušavamo promijeniti nekako mišljenje stavu Jugoslavije, ali ne ide na nešto. Pa zato pitam da li je to stvarno ljudi i... Sve je do ljudi. Referiram se na ono što ste rekli da ovaj mladi student vama rekao da danas mladi ljudi nemaju nikakve slobode i nemaju novaca. Pa u tom nekom smislu, da li su predmlađe generacije i djeci i već je zapravo došla ta neka druga generacija koja nema ideala. Pa ne može, nije vrijeme ideala, ne možemo, kad ih nismo postavili, oni ne postoje u tom smislu, nemate recimo suvremenu ikonu neku, jel? Nemate, idete kad tražite ikone koje vas motiviraju i tjeraju dalje, vi morate posegnuti daleko u prošlost. O tome se radi, a ovo što sad ima pojedinaca koji izvedu, a ipak je to veliki posao, mislim, biti u vlasti i voditi jedan grad, ali ja mislim da su u gradovima važniji i komunalni prioriteti nego politički, odnosno ideološki. Što se Lovrana tiče, sada bi presli? Svašta ima. Pitala sam vas ovo, jer u globalu ljudi koji žive izvan Rijeke, meni je neko
kako je tako. Da, ima Ali toga. ono masač je. Ima, da. Da. Ima li još pitanja iz publike Je, možda? je. Sad se okratili. Nema pitanja. Dobro, dobro. Ali šutimo o tome kako je ovdje. Ima komentara za to. Sve ok. Nadam se da vam je bilo ugodno i lijepo na prvoj knjizi na Jutarnjem mjestu, da su kroasani bili ukusni iako nisu bili odmah u startu ovdje. Ali zapravo najvažnije je da je razgovor Snježane i Đorđa bio inspirativan i zabavan i nekako da vas je vratio možda u te neke godine i da ima tu još razgovora i dijaloga o svemu. Sljedeća knjiga, naravno, možda sa tehnikom koja radi. Evo ovaj žičani uvijek proradi. Pardon. Sljedeća knjiga na Jutarnjim mjestima, Korana Svilar, premjerno, Soba za djevojčice, isto mjesto, drugo vrijeme, 9. srpnja u 10 sati, utorak sljedeći, ako nađete vremena, mislim da će vam biti isto ugodno kao što je bilo i danas sa Snježanom i Đorđem. Hvala puno, kroasani su tu da se pojedu, možda još neka kava, slobodno.